Sigurno ste bar jednom prešli Stari Savski most. Pešice, tramvajem, kolima ili biciklom. Možda ste sa njega gledali zalazak sunca nad rekom, držali nekoga za ruku, ćutali ili se smejali dok brodovi prolaze ispod vas. Taj jednostavni zeleni most, iako često neprimetan u svakodnevici, čuvao je jednu od najupečatljivijih priča Beograda. Izgrađen je 1942. tokom nemačke okupacije. Ovaj most prvobitno nije bio namenjen Beogradu, trebalo je da premosti reku Tisu kod Žablja. Međutim, nakon rušenja mosta kralja Aleksandra u aprilskom bombardovanju 1941. godine, Beogradu je bio potreban prelaz preko Save. Tako je Stari Savski most, čeličan i funkcionalan, bez ukrasa, postao deo beogradske panorame, most koji je nastao iz nužde, a ušao u istoriju. Za razliku od mnogih drugih mostova, ovaj nije srušen prilikom povlačenja nemačke vojske 1944. godine, ostao je da stoji, možda iz tehničkih razloga, a možda zahvaljujući nečijoj tihoj odluci. Dugi niz godina bio je deo naše svakodnevice, spona između Savskog venca i Novog Beograda. Most koji je povezivao staro i novo gradsko jezgro. Ipak, tokom poslednjih godina, most je postao nebezbedan, sa brojnim oštećenjima i znakovima vremena. Vozači su strepeći prelazili preko rupa i neravnina, a pešaci osjećali podrhtavanja kada bi naišlo neko teško vozilo. U novembru 2024. započeto je uklanjanje starog Savskog mosta uz najavu da će na njegovom mestu doći novi, savremen, funkcionalan, prilagođen potrebama savremenog saobraćaja i života prestonice. Ipak, Stari Savski most ostaće deo naše prošlosti, uspomena i identiteta. Bio je više od obične saobraćajnice. Tiho svedočanstvo jednog vremena. I dok će ga uskoro zameniti novi, Stari Savski most ostaće zauvek urezan u beogradsku priču, kao most koji je spojio vreme, obale i ljude.